Dans la vidéo, nous allons apprendre qui j'en capte de monde depuis qu'il va apprendre langue étrangère. Qui compte apprendre dans 9 langues. Si vous parlez une langue, ça vous pas hésiter, quitter un commentaire, abonner, partager et liker la vidéo. Depuis combien de temps étudiez-vous le français? Depuis 5 mois. Où avez-vous appris le français? J'ai appris le français à l'école. 你学中文多久了？1年。你在哪里学的中文？我在网上学的。How long have you been studying English? For 1 year. Where did you learn English? I learned it at home. Wie lange hast du Deutsch gelernt? Für 6 Monate. Hast du Deutsch gelernt? Ich habe es in der Schule gelernt. どのくらい日本語を勉強していますか？10年間です。どこで日本語を学びましたか？日本で学びました。¿Cuánto tiempo has estado estudiando español? Por 1 año. ¿Dónde aprendiste español? Lo aprendí por mí mismo. Kam adalah penjelasan Arabia? Madali sana. Kam adalah penjelasan Arabia? Madali sana. Aina darasta Arabia? Dalastuha fil bait. कितने समय से हिंदी पढ़ रहे हैं? 1 साल से. आपने हिंदी कहाँ से सीखी? मैंने यहाँ घर पर सीखी थी. Faz quanto tempo que você estuda português? Faz 1 ano. Onde você aprendeu português? Eu aprendi em casa.